ameamua kutoroka akuja ajiripoti hapa yeye mwenyewe aro wakuzanye sio wizanye. On doit les reconnaître à partir de ce signe. On l'attrape, on doit les brûler vifs. Donc c'est pour ça, vous voyez ce signe. Il a cité leur chef. Il cite leur chef. Seigneur de guerre, Noël. L'autre s'appelle Gaïma. Voyez les êtres ici. Oscar no uzavuga mu Kinyarwanda na kibazo ndio hakuna shida sema tu Mswahili avuga mu Kinyarwanda anza kama Mswahili Kinyarwanda atanga misali okay vuga amagambo yose mugihe urinde wowe witwa nde ambaje Pacifique ngaba nabaga muri bino birunga muno banaga naba FDLR nanje ndiwe ubwo bari gupanga kutwimurira iwari kari mu mashamba ubwo rero nabonye yuko nje bidazabivamo byo kandi yirukanga kugira ngo impamvu bashize kino kimenyetso bareba ukuboko bakagisangaho ubwo bakagutwika. Ubwo rero nabonye nje ubwo buzima ndabuvamo mbitamo gutaha ndahe mu Rwanda bajyanye. Hanyuma wari waragiye muri FDLR ryari? Ari ndangije imyaka icyo kimenyetso bagishyiraho umuntu wakoze iki kugira ngo arinde wagushyiraho icyo kintu? Nabanje utazatoro. Nabanje kirejista. On doit te mettre en français, c'est mieux aussi. Anani hano muri Rubavu ugiye kugira mu bigo bihara kunani wagiye muri FDLR ryari? bari bambatiye ikibumba byanzanze mu Rwanda mu birunga ari kumwe n'uhe komanda uri mu birunga FDLR harimo gasto harimo majibere kabamo na Gahima kabamo generali nani janvier no nani no muzare kabamo na Korode we ni komanda sekondari muri generali ugerageje hasigamo nk'abanga ku bizu wabona banga bagiye kubigisha komanda y'abasirikare abo baje muri space force Seigneur de guerre Noheli niwe warubayowe none kugira ngo abigishije komanda bagatangira batwika mwumve neza ibi babikora kugira ngo ejo ye kuba turuko iyo bambatiye hasi mu mashamba ashaka gutoroka asigaye bakangirira kandi yica bamaze kubona yose ko yaraturutse afite isi nubwira ngo ejo atazagira akora iki abaturukira urabona iyi sinye ntabwo izapfushize kuvuga ngo ntiyemerewe gutoroka azajya areba nibwo aho nzaca bose bazamfata azamenye ko babica gute baragutwika baba batakwisha baba batwitse bakabukira. Donc, en français, c'est simple, hein, parce qu'on doit interpréter ça en français pour les autres. Alors ça, c'est un élément F de l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans l'air, donc force spéciale, c'est comme... Et ils prennent ça comme des tatouages. Donc, ils vont faire le signe ici. Si il arrivait qu'ils puissent fuir, on doit les reconnaître à partir de ce signe. On l'attrape, on doit les brûler vifs. Donc c'est pour ça, vous voyez ce signe. Il a cité leur chef. Il cite leur chef. Seigneur de guerre, Noël. L'autre s'appelle Gaïma. Voyez les êtres ici. Est-ce que lorsque si on dit que les F de l'heure, ils sont... Donc, je ne peux pas comment est-ce que je peux qualifier ces gens. Et lorsque un gouvernement comme le Tshisekedi vraiment supporte le F de l'heure et d'autres pays, regarde comment ils font les êtres humains. C'est tellement inhumain ça. Donc, celui qui a remplacé Gaïna comme il dit, c'est Guillaume. Oui.
Mais il a fait déjà 7 ans. Au sein de FDLR. 7 ans. imyaka irindwi ariko manza naje mu kirejista ngo navuye mu kirejista ariko bari kutujana kuri bongo sai bagiye kutuvana mu kirejista ngo abasirikare bari nayibuze. Okay. Huyu unasikia kama ni FDLR. Ameona kama habana soro yabo tuliwapiga walikuwa ndani ya pori kwa park. Semaine passée amaweza karibu 3 semaines tunafanya operations kwa winda pale. Wapiga na wakatawanyika. Lakini park ni kubwa sana. Hauwezi kuweza kufagia sehemu zote. So hawa walikuwa wamebaki hapa mbele ya shove, wamejificha ndani pale, wamewaelezea kiongozi yao. Ule kiongozi yao wameamua sahi kuelekea Walikale. Kwa machache ndio nasema mbele waende, hawa walikuwa wanapaswa kwenda Walikale waende kufanya formation ya komando. Wanabatia hizi ostaders ni kama tatuage, lakini zenyewe zitachaka haizitaishaka, watampataka sehemu zote zile atakimbia. Na itaacha haizi kukimbia jua na jua, wakimpata watamrunguza anakufa. So ameamua kutoroka. Ameamua kutoroka na kutoka ndani ya hiyo ujinga ghasia za FDLR. Ameamua kutoroka akuja jiripoti hapa yeye mwenyewe aro akuzanyi. Sio wizanyi. Ye mwenyewe amejileta na wewe mwalimuria. Naramuzanye na musamereje. So, yeye alikuwa yeye mwenyewe amejileta yeye peke yake, afu kaita ndugu wale hapa ndani yetu hapa mwingine. Yeye ndiye amemleta kule, ndugu na kaita askari ndio anajifikisha. So yeye mwenyewe amejileta. Yeye kazi yake itafanya, kuna pamoja wale Wanyarwanda mliona jana wenye walikuja Kongo bila kuheshimisha sheria. Amejileta kwa njia zenye sio halali. Yeye anaenda pamoja na wale FDLR wengine, lakini yeye amejileta. Iko tofauti na wale FDLR wenye tuko nafanya nini, tuko nakamata pa mfiri. Yeye anajileta mwenyewe, nao tutawakamata mjia mzuri, mtaona ngisi tutawapeleka hadi tukichi. Wale wengine kwa mikono ya sasa. Tushawafikisha pale na huyu tutamfikisha pale afu turudishe Rwanda. Lakini yeye ni mwanaume amejileta mwenyewe, anaona kuendelea kutesa kwa amani sio. Mbona tulikuwa naanza takulini hari hicho maana nikisema sasa ngoja mimi nizilete tunaenda kumtia mikono sawa wanitafute wanikamate ngoja mimi sasa nizilete wamfikisha kwa akutane familia hiyo sana familia kwa FDLR wapi wazana sasa nani mchungu na umeumia namna gani tutaenda kumkono ya sasa kama ule bibi atapenda shamba fuata pale najua bako natafuta merde la ville kule mu mashamba enda kubatia kumikono ya merde la ville enda de la ville pale. Mais c'est ça, Congo pension c'est la retraite, c'est la Congo. Il n'y a pas de retraite au Congo. Il n'y a pas de retraite. Des vieux comme ça, il a travaillé toute sa vie, il n'a rien. Vous voyez, ça c'est l'irresponsabilité du gouvernement congolais. Ok, tu attends, maire de la ville, comme ça, ok, nous avons la banne. Vous la thème, ne pleure pas. Soudan il a raté, ne pleure pas. Soudan il a raté, Soudan il a raté. La cause va vite si ça tika vai na mawana bango ya bapambola bango na motima na yo nini uzoyo par rapport au événement qui voulait dans la mission les miracles bon ils ont pas miracle ya Nzambe puisque na tawo na zana ngo bien na ajo na zana ngo appelle bisika on a été pour comme déjà 60 plus de 3 des donc na 63 pour na botama na 1963 na sali na Mobutu na gendarmerie afidela ya kutinga na sali na afidela ti na iko sana na ba Joseph na Tshisekedi alexitana anga mingi na musala huyu vili kuta mkote tikaka bano ngana kutu ana kisasa adumu ba hilo
vino biboreke selon l'armée le gona malonga uzwi na gati service national d'ambosa armée na zero kumukote atanda kunaza na mute ukahehe wavukiye uwaye nyine twibuye navukiye mu Rwanda ari yakwingamira niho mu rugo winjiye muri FDLR rya natubwira imyaka yawe ningahe imyaka nari ndangije 7 ufite imyaka ingahe 29 29 so tubwire niki cyatumye ujya muri FDLR kibaramfashe nari mvuye mu Rwanda tundi kugenda guca kuko twambutsaga imboga z'amashu turi kuzijana ikibumba noneho zikaza no muri Goma ubwo babaga muri Kibumba bari badufata ku ngufu kwa turi benshi bamwe barapfuye ngo badufashe turi abasore 8 hari hasigaye 4 hari mu mwaka ngiri kuwibuka ndangiri kuwibuka ubwo mu mwabo 8 hasigaye 4 umwe 4 basigaye rero ubwo kwa turugora twirukanga muri amushamba na twakumva ngo muraje ubwo ngajiriya ndekereza ukuntu ndi guhunga igihugu camzaye mbere muraje abaje bano basirikare mbere yuko utubwira ukuntu bazaga mukirukanga ubundi emve turabinjira Goma waruhari natwe turi muno mushamba wari uri hehe muno ruguru mushamba wari mu shamba iyo ntambara wayirwanyeho nayirwanye ni nk'iyo mpamvu none tubwire nagwaniye mu Kimoka warwaniye mu Kimoka cyagese nyine degera ari uyoboye muri Sake ubwo rero habaga n'igihe mbonye nje ndarabishobora ubwo njewe akabigiye nihishe ngo mu munigi banzanga aho ndi narekeye aho kurwana natuje ubwo bakanga kubitwe ngo ni zimwe zirenze cyane ubani kibuno mbega niho narindi gukiruka bari kuvuga ngo bagiye gutwimurira hasi mu mashamba twigisha ico gikomando uko ico twize ni bonjour c'est gusa hanyuma ni nguseje naretse bikombe kujyana neza bari kumuntu babaze sasa mu kugira ngo hagiye kuba mu mukaye mu Rwanda umuka kuri ngamira hano muri Rubavu kuri ngamira ufite papa na mama oya nabonye ubwo buzima ndabuvamo rero niyo bagiye kunyimurira kandi wenda hari nzana batoroka bamaze kungira guca yuko wenda nabatoroka bakamfatira mwayo mashamba bagiye kunyimuriramo ubwo mbitamo gutoroka ndizana mu ishyamba rero wabaga kwa komanda wuhe tujya twumva ngo ba Omega ukabudushyira n'umucyo ku witwa General Omega bakunda kuba kari muzima abandi ngo yarapfuye utubwira bagakwa kwa komanda witwa nde kwa Seigneur de Guerre Seigneur de Guerre amazina y'inyakuri bamwita Noheli afite heranka petit ni general ntago ari general Torres ni lieutenant general ni bintu nakubwiza mu baramupromotinze sawa lieutenant general akakanya yari lieutenant ahubwo ubwo bamushizeho muri ino ndambara niho bamushize igiye bamupromotinze iby'umugabo witwa Omega ubundi Omega ni muzima yarapfuye Omega ariyo hasi mu mashamba wapfuye n'ibindi aha hanyuma tubwire bite muri iriya parike muri bangahe usize y'abantu bangana gute abo nzize turi kugira muri 250 bakiraha bari gupanga kujura hepfo mu mashamba uko abandi bo baragiye mashamba ya hehe wari kare muri gukoresha iyi nzira sasa kuko ibice bizengurutse iyi parike niyo mive turi bigenzo turi kunyura hano bagafata hari imbande ya Nyamuragira umwe hagati bacikiye nanone Karuri tugacumu hagati tukabirinduka Nyamuragira tugakikira Bwiza tugacira hirya nyuma muri bwa busozi bakaminuka bagaregukiye hasi ya za Gicanga ubwo bagera Gicanga bakazamuka basa nabagiye kongera kugera imungoti baciye bamaze kurenga ibarabara ariko mu ngoti hino hakujya yajyo sasa unyuze mu kuko bagenda ijoro gusa nijoro ubwo ugacurika ukamanuka hasi mbega ubwo bagendaga ijoro iyo bagezeho ubwo bagendaga urugendo ku buryo uragenda mwagera mu hacamba bumaze guca mukagumaho ubwo ijoro rya ngo muhumure ngo bizashira ngo turangije imyaka 30 mu shamba ariko nje natekereje ndebye ubuzima ndimo nubwo barimo kuragenda uriya mbere yuko baje kukwigisha mbese bakumenyeza ngo bagusuzume kuri umusirikari bagukubita ingoni 400 babona uzita kugwajije utabaye indembe ya cane ubwo bakabona bakakuvura
waba indembe cyane bikagenda se bakakuvanamo ubwo waba uragera wapfa ugapfa uko ndago biba bahangayikishije ngo bazataha ngo bari kurwana ariko ahanini ubwo banagize bwo no gutoroka narindi kubipanga nuko natekereje ahantu hose buno hose mbere baratubwiraga ati goma ngo ndizafatwa ngo dufite ibikoresho byinji ngo na gisegeti yaduhaye ibikoresho ngo ndagugoma izafatwa ngo tubyemere ubwo rero nabo nakwagiye kubona twese tubona igihugu cyose nta hantu dusigariye n'uwari upangaga wenda ngo kuzamuka arigihe nari napanze gutoroka muri buriya mwaka gwashize uwo mbibwiye turatorokana arabivuze ubwo cabaye banyirije kabiri bamanitse tinabakaja barandaza mu mazi ubwo ngo bitwa ningo ni 350 ngo nizi nzimbura rupfu ubwo nabonye ubwo buzima nje ndabuvamo nibwo napanze kuvuga ngo reka ndare ndatoroka kuko badutwitse mu joro nirigwayo ngeje ubundi nijoro manza naje gucunga bariyo kuri pewe kugira batambona ubwo ndabona ndadevya ndatoka. Yego ariko umuntu akibaza umuyobozi ubu ngubu ubahereza amabwiriza muri FDLR uretse uwo Noheli umuyobozi ninde? Ni Nduza ni Guillaume. Niwe muyobozi wa FDLR niwe watsimbuye Ruhinda. Niwe watsimbuye Ruhinda ni General Furu. Ni General Furu ubwo munani ndurira hepfo mu mashamba kuko hariho n'uwitwa Ruhara. General Ruhara waravuga cyane. Nibo bariyo hasi mu mashamba rero ubwo niyo bari bagiye kutujana ngo tuje turabacunga. None ubwo Omega ari mu yahe mashyamba noneho? Omega nawe ariyo hasi. Wapfuye ni Ruhinda. Nyine Omega ari muri zihenewe. Omega ari ya hasi ari hano nani Omega ari hano. General Omega. Muheruka kumubona? Ngo ari muno ari. Akira nk'igihe kingana tumubonye. Ndakwezi kwari kwashira. Aracari kuko niwe twari turamanukana nawe mu bari kumwimura muri bano bari gutwika. Aracari hari. Ariko ngewe dongera mubaze wongere nadusobanurire uburyo bagutwitsemo byagenze bakoresheje iki tugira operation kugutwika natwe cyangwa se ubuzibana. Bafite icuma bafite ubwo bagishiraga muziko camara gushaka imaze gutukura ahasigaye bakabona bakakugira guca bakakwandikisha ni icuma gishushe nef 5 plus bisobanuye ngo iyo tuzagira mu mashamba ngo bazaja kuduhigayo ngo ubwo aho tujaja turamenyekanira ngo uwo bafashe muri bano ngo bafashe ngo baje barabura no ku kuboko barebe niba afite kino kimenyetso noneho nawe niba bagufashe utorotse bakareba hano bagasanga uriho ubwo nawe ngo uzabura umugambanyi wabo ubwo nuko kwica ikimenyetso ni ikimenyetso cyo kugira ngo bakumenye cyangwa nuko kumenya ngigihe bageze hasi mu mashamba bari kugwana hakaba ngigihe bagwa ngo ku musirikari utari uwabo ubwo mbere yuko bamukoreye iperereza ngo baje baramanza bareba hano ngaha noneho nawe ugifite n'ubutorotse ugiye nibagufata ubwo bazaba bakumenye yuko wari ubatorotse asigaye bagutwika. Icyo ndi kubaza mwese bashyira ikimenyetso kimwe cyangwa buri wese agira iki? Kuko nk'iyo mibare usoma ni imibare ihoraho. Iyi ni imibare bari kudutwika buno ndo byabagaho. Ndavuga wowe ufite imibare yihariye cyangwa n'abandi twese nuko nguko bari kuja baratugira. Buri wese aguma kwimushyiraho. Ni guce bari kuja baratugira. Hanyuma kubajyana mu mashyamba bari kare. Kwari kujya kugira ngo ugende gukora iki? Kucunga abo general kuko bafite ngimbungenge yuko bazaja kubahigayo bakabasanga. Bandi bazaba witeguye gutaha iwanyu mu Rwanda cyane ni nkube butumwa waha abo wasize mu bari kubundabunda oya reka tuhere kuba mu rugo kuba wasize mu rugo ni kibuye butumwa kwifuza babaho ubu ngubu mwana wasize mu Rwanda ubutumwa nabaha nuko nganje ngo umwana bari barafashe nginzererezi wanze kumvira amabwire y'igihugu camubyaye ubu ngubu ndazasubira kubwera ahasigaye ndashe mu Rwambyaye. Ahanyuma basigaye rero subundi bajya badukurikira ku marezo sosiyo kuri YouTube aba
barabikurikirana buriya na hano guca ndi kuvuga niba biri kugaragara ku ma YouTube bari kundeba. Ubaha ubutumwa nabo rero ubutumwa Chimpaka ubutumwa Omega ituca impaka kuri Omega natahe areke guhora arazerera mu mashamba kuko igihe cyo kuzerera cararangiye. Natahe kuko ndaga zazerera ngabivemo nanje ndi umusirikari natashe. Baha ubutumwa uko mwasize umujyi wa Goma mbere yuko M23 babugeramo, baha ubutumwa uko wayisanze ubu ngubu. Uko twasize ubu M23 yafata muri Goma uko hari hameze ubu siko hari umutekano. Dasasa urugerukira kuvugira muri Goma kabisa nabo iyo bazagwa iyo ndebazikagaruka guteza umutekano muke muri Goma. Urugamba warwanye suhamye na M23 mu myaka imaze niye wasakiranye na M23. Urugamba rugakomeye ni mu Kimoka no ku Masisi ku zone duhishusho ku Kimoka. Mu Kimoka ufata rino barabara. Oya turahazi tubwira urugamba uko rwari rumeze. Bakubitaga amabombo kumva amatwi garapfuye. None ndaga amabombe nka 20 ga rimwe hano irindi hano gaje garakugwaho. Namwe mwari muyafite. Uribuka no kurasa. Namwe mwari muyafite. Abenji barabishe bo ubwabo bakabiyicira ngo ndo bari kugwana hejuru y'iki yayo mabombe yabatesheje umutwe. Ariko wenda niba warigeze uganira n'umuntu wahonotse Kanyamahoro yakubwiye ko Kanyamahoro byari bimeze biti. Kanyamahoro niba mwarahuye pe. Kanyamahoro naho twari turi ruguru mu Kirunga Nditi mu Nditi no mu Kiringo byageze igihe badusanga inyuma ya Kiri. Tubwire Kanyamahoro ukuntu byagenze. Tubwire nk'urugamba rwabaye ukavuga uti ni urugamba kabisa. Ahangaha itariki byari bindi. Masiko wajaga kubona aho mwicaye muri agatsibu kagira ngo wenda bari kubareba kandi ubwo murihishe. Ubwo kaja ukabona ibombi baguye hagati. Ari bagenzi bapfuye muri kumwe barapfuye ico gihe Kanyamahoro hapfuye 9 bapfumona n'abazarendo ko kwaje isite 12. Hanyuma tubwiye wowe ubona gute mu nyuma yuko bahanganye kabatsindika birukana mu kavuga n'abagabo bafite imbaraga kandi bo kubaka igihugu bataraba gusenya. Twiteguye kujya mu Rwanda. Oya nabaturutse nijoro kuko byose bamanza bari babitwatse ubu na telefone nari mfite ni y'umudamu. Barufite umudamu inaha yabagani Kanyarucinya. Ubwo hano muri za Kanyarucinya cyangwa n'ahandi kuri bicara bayifudere bifite abagore babo n'imiryango babo muri Goma. Oya aho nanje nabaga nari ngodesheje mu Gakwe nimwo yarari hejuru yo kugira ubwoba bwo kuvuga ati niyerekana bakamenya ko mugabo wanje bagira ruguru barangirira nabi kandi ndarababonye ngo mbabwire yuko mfite umugabira hejuru ubwo nawe rero akabaho ngaho hari umuntu ufite kese. Ariko dufite amakuru k'abaturage hano mu ntangiro z'ishyamba bariko bajya babasura ruguru za Mujoga nayo mbo bajagayo byo bagiye kwikorera ibyo kujya ngakura bajyaga guhaha ariko ukabona banari kuganira nabo nose ko nanje naganiraga nabo. Hanyuma s'abazungu batabanyikiye muri iriya shyamba ngo biri gufatwa abo bagiye byaragiye bagiye mercenary. Abazungu barabajanye niba barabishe simbizi abasigayemo ahubwo ni guverinema. FARDC irimo hari abazungu guverinema nayo yabatwaye bari mu shyamba hari abazungu barapfuye. Ninde wabishe? Ni FDR yabiciyemo hari hejuru kandi bari ku rugamba rumwe. Abo bakiye ngo ku mbamvu z'uko gisegeti yari yarabafashije akabaha imbunda n'aba guverinema nibo bakiri muri amusha nyine abamisere nabo ni guverinema yari yarabazanye bo kubera iki FDR yabishe mbo no si wo waje ku ngatwe bo hasi ndo waje kubaza iyo ngiyo ngo mbese ngo uyu mwamuhoye iki ubutumwa kuri FDR yabutanze sawa urakoze.